Nebo na planeta Zemlja. Pogled kon istok, pogled kon jug, pogled kon zapad, pogled kon sever. Kako vi kad i da pogledneš, svegdje je božestvena ubavina. I ova božestvena ubavina, mnogo drugi ljudje, mnogo drugi narodi, vo izminatite vekovi, vo izminatite 2-3 milenijumi, posakale da je ima, da je posjeduvac. Ova makedonska, ova skopska ubavina, počnemo je od Rimljanite, od Italijancite današnji, od pred 150 godini pred našata era, pa vo naredните 6-7 veka vladele, gospodarele, pa potom dojele drugi narodi, Slovenite, Tatarite, Mongolcite, pa Turcite, pa Bugarite, pa Srbite, pa Germancite, Italijancite, preto Avstro-Ungarcite, i tako natamo, i tako natamo. Uživajte u vaš život, borite se za vaš život, borite se za vašite slobodi, za vašite site možni čovječki slobodi i prava. O sole mio, che bella cosa che ne giornate sole. Za mnogo godini.